Prošlo je već dosta vremena od kada su ljubitelji filmova punili Kino Gaj i uživali uz filmske projekcije. Jednako tako ni modne revije nisu baš česta pojava u Varaždinu, gradu kulture. I dok u Kinu Gaj više nema projekcija i njegov se prostor počeo uređivati kako bi postao novo mjesto za prikazivanje filmova i drugih događanja, oživio je uz modno-umjetničku reviju varaždinske kreatorice Ane Kraš i primijenjene umjetnice Suzane Bernat. A na modnoj pisti, umjesto manekenki, zamjenica varaždinskog gradonačelnika, varaždinske glumice, novinarke, instruktorica fitnessa, hrvatska stolnoteniska olimpijka, operna pjevačica uz pojačanje iz nekadašnjih manekenskih redova, legendarne Maje Maček i njene nešto mlađe kolegice Dunje Posavec. Art and Fashion, modno događanje organizirano je u sklopu projekta Centar živi u kojem se pokušava oživjeti središte grada Varaždina, objediniti inicijative i akcije kojima je cilj vratiti goste i kupce u srce Varaždina. Varaždinska kreatorica i umjetnica spremno su ujedinile snage u ovom zanimljivom projektu koji je pobudio velik interes Varaždinaca i gostiju. Došla je ideja, napravila sam jednu foto session sa jednom dobrom našim varaždinskim fotografom Petar Borovec. I tu je došla ideja, pa znaš, pa Ana, pa ona ima lijepe stvari, možemo kombinirati. I došla ja do Ana sa svojim slikama i rekla, pa ti to mogla nekako kombinirati na svojim haljinama. I evo vidjeli ste šta je krasno napravila Ana, od to duš neke je napravila. Je li to početak jedne dobre možda suradnje, neke nove modne priče? Ja se nadam, ja se stvarno divim Suzikinim slikicama, prekrasne su i jako vesele i slatkaste i to se meni jako sviđa i to se možemo jako dobro nadopunjavati. Mene je strašno veselila suradnju jer je se moglo pokazati da je slika više od predmeta što se stavlja na zid. Slika je više, slika živi, slika je na odjeći, slika je u našim srcima, u duši, u atmosferi. I to se vidjelo i na toj reviji. Slike je puno više od toga nego samo puka ilustracije na zidu i to je uspjela Ana uživjeti svoje modele. Uspjeli smo to s veseljem nekako približiti ljudima i vidjeli smo da su prihvatili i to je sve što sam željela. Pistom je spremno prošetala i zamjenica varaždinskog gradonačelnika Natalija Martinčević, koja je spremno prihvatila poziv da grad podupre ovu zanimljivu modnu inicijativu, ali da se sama prvi puta okuša na modnoj pisti. Ja sam iznimno ugodno iznenađena kako je večeras sve ispalo. Mi smo zaista pokrenuli ovaj projekt Centar živi i uključili smo u taj projekt i sve obrtnike i ugostitelje i poduzetnike i to uključili smo i naše modne dizajnere, naše modne kreativce. Jako mi je drago da su naša dizajnerica Ana Kraš i Suzana Bernat uspjele napraviti ovako jedan fantastičan show i okupilo se zaista puno Varaždinaca. Ja mislim da po reakcijama da je to i uspjelo i mislim da nam je to poruka da tim putem trebamo i dalje.
U šarolikom, neprofesionalnom manekenskom društvu našla se i varaždinska olimpijka, stolna tenisačica Tion Jan. Nije mi lako, ipak drži rekete lakše nego to koliko ljudi mora hodati, a nisam nikad to radila, nisam nikad učila, ali na kraju mislim dobro ispala. Visoke pete ili tenisice? Visoke pete inače ja nosim, a tenisica je ipak lakše je za mene. Nakon ovog debija, zvuče li modne piste onako primamljive za koji put još prošetati? Može. Sad mi je zanimljivo, jer baš mi se sviđala, ako ja normalno pomoći, znači naš dizajn, zašto ne? Padova i spoticanja na modnoj pisti nije bilo. Bez obzira bile u ranim petama ili štiklama, manekenke su u Kinu Gaj, sudeći po pljesku publike, dobro odradile svoj posao. Meni je ideja bila fantastična. Meni je ideja Oživimo grad inače odlična. Ja bih htjela da varaždinske ulice služe, ono u čemu ulice služe, da budu pune šetača, penzionera, djece, zaljubljenih parova. Evo ja mislim da smo malo potaknuli ovom akcijom, ovom revijom. Imamo krasne mlade kreatore. Publika je bila odlična. Eto, pošto sam bila najstarija manekenka, mislim da je a karijera mi se očito sprema dalje, svjetska. Ja mislim fantastično. Da nikakve probe ne treba, da smo sjajna ekipa i mislim da ovo ulaskom u Europsku uniju stvarno možemo krenuti sad po europskim modnim pistama. Mislim da Ana Kraš i Suzika stvarno s ovim svojim kolekcijama koji su meni super, primjereno svakoj dobi, vesele, imaju nekakav taj štih varaždinski, zaslužuju to. Pomoć projektu pružili su grad Varaždin, obrtnici i kreativci koji djeluju u gradu Varaždinu, a velik odaziv i interes publike dokaz su kako u Varaždinu nedostaje ovakva modna događanja i druženja u samom srcu baroknog grada.